мақсади иштирок дар 22-мин ҷаласаи донишкадаи байналмилалии шабакавӣ дар Федератсияи Россия яъне сафарбар шуда будам ҳамчун намояндаи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, чун донишгоҳи мо узви ҳанамин донишкадаи байналмилалии шабакавӣ ба ҳисоб меравад. ва мақсад аз иштирок кардан дар ин ҷаласа пеш аз ҳама татбиқи он чорабиниҳое ки дар ҳанамин ҷаласаҳо баррасӣ гардида буданд ва ҳатто аз ҷониби дигар аъзоёни ҳанамин донишкадаи шабакавии байналмилалӣ ки таҷрибаи андохтаи худро дар ҳамин ҷаласа баррасӣ намуданд, мо яъне як таҷриба низ андохтем, чунки дар ин ҷаласаҳо дар бораи як олимпиадае ки чун анъана ҳамасола баргузор карда мешавад ва имсол низ панҷумин олимпиадаи ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда буд дар худи ҳанамин ҷаласаи 22-мин ки ман иштирок кардам. ва пеш аз ҳама дар ҳамин ҷаласа намояндагони ҷумҳурии Қазоқистон, Федератсияи Россия, баъдан як қатори дигар давлатҳое ки узви ҳанамин донишкадаи байналмилалии шабакавӣ ҳастанд, аз таҷрибаи бои худ ки дар ҳамин самт чорабиниҳои зиёди мухталиферо яъне роҳандозӣ мекарданд, ҳисобот доданд. аз ҷониби аъзоёни ҳанамин узви донишкадаи байналмилалӣ пешниҳод гардид ки олимпиадаи ҷашние ки бояд ки баргузор карда шавад дар шаҳри Красноярски, Федератсияи Россия яъне ба нақша гирифта шуда буд. тӯли як ҳафтае ки ман иштирокчии ҳанамин олимпиадаи ҷашние ки баргузор карда буд дар донишгоҳи федералии Сибири Федератсияи Россия яъне баргузор гардид, шоҳиди он гардидем ки қариб тамоми иштирокчиёни олимпиада аз рӯи якчанд номинатсияҳо яъне баромад карданд. бартарияти ҳанамин баргузории олимпиадаро мо дар шаҳри Красноярск дар чӣ мебинам? Пеш аз ҳама татбиқи ҳанамун навгониҳои зиёде дар самти аз худ кардани он маълумотҳои таълимие ки бояд ки дар самти татбиқи ҳанамун навгониҳо ба назар расид, аз ҷумла баррасӣ намудани лоиҳаҳои нави инноватсионӣ, баъдан таҳияи кейс стадио яъне намунаҳои ҳолатҳои воқеие ки донишҷӯён дар самти ҳанамин бехатарии молиявӣ ва маърифати молиявӣ бояд ки аз худ кунанд. баъдан бехатарии иттилоотӣ низ баргузор гардида шуд ва дар самти ҳуқуқ низ ин номинатсияҳо яъне иштирокчиёни зиёдеро низ фарогир буд. иштирок дар ҳанамин ҷаласаи 22-мин ки ман иштирок кардам, пеш аз ҳама баъд аз анҷоми сафар ман пешниҳод намудам ки ҳанамин олимпиада дар сатҳи ҷумҳуравӣ дар донишгоҳи мо низ яъне баргузор карда шавад ва хушбахтона он ҳадафе ки мо гузошта будем бо роҳбарияти донишгоҳ низ яъне амалӣ гардид ва татбиқи худро низ ёфт, чун мо ҳамагон шоҳиди он ҳастем ки дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ин озмун беҳад дар сатҳи зарурӣ яъне баргузор гардид дар самти маърифат ва амнияти молиявӣ ва қариб ки як қатор муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ низ иштирокчии ҳанамин озмун низ гаштанд ва аз рӯи номинатсияҳои маърифат ва амнияти молиявӣ яъне ташкил карда шуд. ва бо худи ҳанамун маркази методии ҳанамин донишкадаи байналмилалии шабакавӣ ҷиҳати баргузор намудани ҳанамин олимпиада беҳад ҳамкориҳои зишт яъне барқарор карда шуданд, чунки мо медонем ки баргузор кардани озмун бе маслиҳатҳои методӣ яъне хеле мушкил аст ва ба ҳамин хотир ҳанамин ҳамкориҳои зиче ки бо маркази методии ҳанамин шабака барқарор карда шуданд, мо тавонистем ки ҷиҳати таҳия намудани саволномаҳо, баъдан ҳолатҳои воқеӣ ва дигар ҷиҳатҳое ки боиси ҳанамун дар сатҳи зарурӣ баргузор кардани олимпиада лозим буд, мо яъне ташкил карда тавонистем. дар соли 2024 мо
با یک گروه کاری با دانشگاه اقتصادی تاشکند یعنی سفربر کرده داشتیم جهت آموختن تجربه انامین دانشگاه در سمت تطبیق انامون افغانی ها در سمت تعلیم، علم، رابطه ها و سمت کارهای تشکیلی و تربیوی و سفر خدمتی به ما چی نشان داد. پیش از همه ما انامون درباره تمام شرایط های لازمه که دانشگاه اقتصادی انامین تاشکند یعنی زمینه مادی تکنیکی که داشت یعنی شناسایی پیدا نمودیم و در گروه کاری ما یک چند نفر استادانی بودند که هر یک نفر با یک سمت مختلفی یعنی وابسته کرده داشته بودند و همچون رهبر گروه کاری پیش از همه تطبیق انامون کارهای علمی تحقیقاتی رشد دادن ملکه و استعدادهای دانشجویان جوان در دوره اون محفل‌های علمی دانشجویانی که هستند با ما خیلی پسند آمد وقتی که ما با یک مرکز ذهن صنعی یعنی تشریف آوردیم و با تمام اون دستاوردهایی که اختراعاتی که خودی از جانب دانشجویان بودن و اینچنین انامون از حساب انامون مهنتی که در پارک تکنولوژی یعنی دانشجویان انجام میدادند آمدن تابلیچکه های معینی که در خود فعالیت کاری یعنی دانشگاه و فاکولته و کافدراها مورد استفاده قرار داده میشدند. اینچنین تطبیق اختراعاتی که از جانب دانشجویان یعنی به راه مانده میشدند ما با دید خودمان دیدیم چقدر آنها مینی ربات ها یعنی اختراع کرده بودند در سمت تعلیم و در سمت کارهای مثال میگیریم علمی تحقیقاتی خودشون یعنی استفاده میبردند. پیش از همه باید قید نمود که در سمت کارهای تشکیلی و تربیوی نیز یعنی ما بسیار نوگانی های زیادی رو نیز یعنی مورد آموزش خودمان قرار دادیم. پیش از همه یک فعالیت نوی با نام فعالیت تیوتوری در همون دانشگاه یعنی راه اندازی گردیده بود که فعالیت تیوتوری از فعالیت کوراتوری یعنی به کلی فرق میکند. اگر که ما همچون کوراتور اگر که شخص مسئول رو یا اینکه آموزگار رو فهمیم که با یک گروه وابسته کرده داشته باشد فعالیت تیوتوری با یک گروه نه با یک چند گروه یعنی با یک تعداد معینی دانشجویان یعنی فعالیت خود رو یعنی به پیش میبرد و ما در همون دایره حساباتی که پیشنهاد نمودیم به رهبریت دانشگاه نیز یعنی پیشنهاد نمودیم که خوب میشد که اگر که با مقصد فعالیت پرثمر یعنی سمت کارهای تشکیلی و تربیوی یعنی فعالیت تیوتوری رو اگر که پیش بری میکردن من فکر میکردم که باز به نتیجه های خوب و نظررس هم یعنی ما در این سمت یعنی نایل میگشتیم. در عرفیت میگویند که تجربه با مرور وقت با مرور سال یعنی با گردانیده میشود در فعالیت انسانی نیز یعنی ما نیز در طول چند سال فعالیتی که در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان دارم در فعالیت کاری خود در دوره آنمون سمت فعالیت در دوره سفرهای خدمتی که داشتیم تجربه زیادی نیز گرفتیم چی در سمت کارهای علمی تحقیقاتی چی در سمت مثال تعلیمی متدی رابطه های بین المللی یا اینکه تشکیلی و تربیوی. من فکر میکنم که همین تجربه انداخته بود که ما توانستیم که همین زینه های رهبری رو یعنی گذریم و در این سمت کارهای زیادی رو نیز یعنی انجام دهیم. اساساً در دانشگاه اقتصادی تاشکند بسیار یک تطبیق تکنولوژی های رقمی را یعنی به نظر ما خیلی پسند آمد. در وارد شدن یعنی درآمدگاه اساسی کامراهای نظارتی طریق نمون فیس آیدی یعنی نظارت کردن این من فکر میکنم پیش از همه از بین بردن عامل انسانی است که این هم یکی از سمت‌های اساسی یعنی تطبیق اقتصادیات رقمی در زمان معاصر یعنی به حساب می رود چون که ما میدونیم که حالا همین دوامات دانشجویان یا اینکه روند تعلیم طریق تطبیق اقتصادیات های رقمی خیلی نتیجه های ثمره بخش خود را خواهد داد وقتی که ما تطبیق میکنیم چون که همین وقت صرف کرده می شود و دیگر شرط نیست که مثال میگیریم دانشجو و برای فهمیدن همون جدول درسی خودش برای فهمیدن همون جدول امتحان و سنجش های خودش محض همین ورود دانشگاه شد و میتواند که در همون طریق سامانه رسمی یا اینکه اتاق کاری خود که تمام همین مواد لازمی یعنی جابجا کرده می شود همین معلومات رو یعنی دسترس کند. یعنی
من فکر میکنم که همین تطبیق اقتصادیات رقمی پیش از همه برای از بین بردن عامل انسانی خیلی خوب است و نتیجه های خوب هم خواهد داد. هر یک تجربه که انسان میاندازد پیش از همه به همون بای گردیدن همون جهان معنوی انسان تاثیر خود را میرساند، چون که آنچه که ما میبینیم ما کوشش میکنیم که همون چیزهای خوبی که پهلوهای خوبی که هستند آمده تطبیق آنها را در همین سمت فعالیت کاری خود یعنی به راه مانیم و چون قید نمودیم همون تشکیل نمودن آزمون جمهوریوی معرفت و عملیات مالیوی این همون از همون تصورات بود که یا اینکه از همون تشبس های بود که ما در همون سفر خدمتی خود انداخته بودیم و کوشش نمودیم که تطبیق آنها رو در دایره همون دستگیری رهبریت دانشگاه یعنی راه اندازی نماییم. دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان من فکر میکنم حاضر یکی از دانشگاه‌های با نفوذ یعنی کشور به حساب میرود میونی مؤسسات تحصیلات عالی کسبی، چون تمامی همون زمینه‌های مادی تکنیکی رو یعنی دارا میباشد. برای آماده کردن متخصصین صاحب کسب در سمت‌های مختلف مالیه و اقتصادیات تمام شرایط‌ها رو یعنی دارا میباشد. به همین خاطر من فکر میکنم که اگر که خوب میشد که اگر همین کورس‌های تکمیل آموزگاران رو در خارج کشور بیشتر یعنی تشکیل میکردن، من فکر میکنم که تجربه انداختن، تجربه گرفتن و تطبیق نمودن تجربه دیگر کشورهای پیشرفته این با ثمره دیگری میداد.